Happy question 1P11. Baba uNkulunkulu wami ngicela umbusise Nkosi ngomfazi okuthatha uNkulunkulu wami. Baba ngifuna Nkosi umfazi obambelele njengesigaqa sekhabitshi. Nkosi ngifuna umfazi obamvu gap njengekhebesana elivuthwe biwa. Ngifuna umfazi Nkosi omuhle njengamanzi okunatha. Angifuni umfazi Nkosi yami ozabe ngicela imali every month njenge-DSTV. Angifuni umfazi Nkosi yami amamuthu njenge-Telecel nxaswe kutambama Nkosi B1 section question 1. Nkosi uNkulunkulu. Angifuni umfazi ophanga ugcwala indawo yonke njenge-Honda Fit. Angifuni umfazi Nkosi yami Thixo mocha, ngifuna umfazi obonakala qoqo njengeBhokade eAfrika. Nkosi yami, ngifuna umfazi owazi ukuseva njengemachi. Angifuni Nkosi umfazi owazola mthetho Nkosi yami. Ngifuna umfazi olobuntu. Angizathi ngakhwehlela ukuthi agijima aguqathi sembuyile baba lingakhulumela ukufunayo. Ngifuna umfazi Nkosi abalomthetho. Engathi ngahambe ephansi yanathi utshwala ngilandela ukudla lejezi lamanzi okugeza leColgate yokuthi ngixubhe Nkosi yami. Nkosi uNkulunkulu nyakaza unijabhisa uzanginikeza umfazi engimcelayo Nkosi. Ngifuna umfazi Nkosi yami Thixo ozangitshayela njenge-HIV wangenza umngane wakhe. Ngifuna umfazi ongesaba njenge-coronavirus. Nkosi uNkulunkulu wami. Nkosi uNkulunkulu. Ngifuna umfazi olomthetho olobuntu Nkosi. Angizathi Nkosi yami ngamithisa umngane wakhe Thixo wami Jesu Kristu waNazaretha. Athi umlayile dethi umntwana ngakhulu umphinde engasakazela amaphahla imbhulu. Then he bled out in the store. Had to take off on the Janice, but my lawyer got it sold. They call